Ka Dr. Mazil amparin lengdo okal ong bakat ba kiwe kidang ben kata kadang penskem ya ka bakanang tre khambha shu ya kini ki kentin ka kong amparin kal ong habakran na kajia lang akli irat west hagas ngi balang ban panjing kershan na kipai ba na kamanta ki election MP arjar phosau ka Dr. Mazil amparin kal ong bakidan gibru ke bakan tho bakran ben ya ka la kalong ki bami akiran san social media hakikot khubor hari kampan snap da ka ba ong bala da ka jing ben bru ka penyap naru meno kelami plang bad baki bru keluan matang mu mati ka jing tep hari kal ong baka jing ben jong gibru kam shimlari hari kanang yang scam halaka jong kanorim pikiran ben yang pitem yang ada kasih kesang syalendet hakato ke social media kamensim jonga ka ketang henry ke jingmot jonga kanang scam bangan nang yeng batngan gil batngan tresitom klem ke jing tresitom pimpoy shulo bangan yang bawa la ya pi iwe nganum la ban ai hisap ngam la ban ai kata ka account ngahapan led syakmat ublay uba pelong penman yang ban ai ka account bat kata ka day ka sngi ka pangasik syakting tam syakting bayang ublay uong yang palabakla kabeneng kamdei kabenta jongka bon sen ni kinong yalam ngim judon por ban ai hisap iwe kinong song henrengan dalami klang mangalasay ngakwaken bakipat ba kin mau iit yang kung bakiken mau iit iba Peter iba RG immen jogi niwan nakalong yen kabalong kinong yalam nga syapi kinong snong hakliriat bat hakine kidong kitan di ba marjan ngaterwa hapi ya kajikloy kajonga banlen ladi ngaterwa hapi ya kajing menjur lam jonga klem penbor manu ya nga bangan ba ngan kit ya kalengkor jong kihmen ki para lai pun rewot hakawan sulong parliamentary seat limba kajing syakri nong nikmat member of parliament kani kentin member of parliament ngataray mapi ginong song ka East Jante Hills pitip ha ka East Jante Hills kaday kaway ka district kabalapan mi ki doktor ki engineers ki nurse ki physicians ki scholars ki real song ki balalek ha sibon bantay ke jelam Megalia halay jong ibenta pidu pilalong kita ki nong mi man ki hospital jungi kidak ki nong song na kanikatan ki pahadok mentang mene ki do tiak do dem ban syakri yo patpa lemba kapule kaputi ke jongki kum ki doktor ki nurse ki technicians ki baper ha ka imlang kasalang piru pidai ki nong mikmat namad lemba ka jingnang ka jingstar ka jingtip ka jongpi piru piyarap ban pentay ya kani kejela ka bait ke jongi mangipat ki nong san perthai ngide kita ki nong san perthai ki politicians magniru ngila senyang lai jong ibenta ban mikmat na kabenta jongpi badha kani kapor ngayawer ya pi kinong song ban pai mat siya kajing nong candidate kajongan bon na pila se pila yu iya nga ha YouTube kiyo sngaw yi ktin ki banga kren don ong lada ka ktin ben hakano ka platform lamak man ne syadin syalendet lemba ka social media ne lemba ki kot kubor
Lada ka jingben jong kibriu kan penyap yengi. Tingat harai ngalandai ban mi klang na duno. Ngat harai pilayawan kang mombeti hak jingtep ke jonga. Renga yang scam balong ka jingben kanumriet yang aban nang tray sitom. Ngan nang tray sitom kata kapapiben kata nganang yang. Ngangas ngo ngamben kamru bangan yakhana. Nganum yakhana syapang kita kinong ben ginong ko. Namar ngamdon kapor ngamdon kamonru bangan pet ya kaya kren. Ka agenda jonga kalong ka chapter ka batamay jong ka jingim ka jonga. Kabala da pimon mapi baro. Kapati kelapan i ka jingmon. Nginyepet sano kata ka chapter ka batamay jonga kan yalam syuk. Yanga nakabenta jong fi. Lada piong kiai kita kendon trekam. Bon pala ki kendon trekam. Nem step hapdeng ka step ka bakriat ka bal air hadu kata-kata hajalapet kiwan ki padba bakin ya selok lang bangi bakin ngam iki khana ki tin ki bangi kren ka jing pensyai ka jong binong yalam ki jongi ibas ngaw balang dhar uway naki stars jong ka jentikens uni urang ba ubang ada burom nilai sedang lang ya ke political career hak kepon